leader ama oiba haibase araiba thabuk natte aduga leader haiga prime minister khatana chief minister khatana adu khatana leader natte leader haibase akoi punmak se leader ama amne loi ori mem se aigi business da adagi da aigi family da each and every one akoi leader ngatani akoi punmak se adugu akoi leader gi role se kamaina play tawuda ge haibase ni ko shi ni kwai gi important shi da ne akoi ngasi pallaga lai ba akoi ngasi keno tawbungam ba tawning ba kya lai ta tawbungam dir ba confidence mangi ba aki ba lai ba mem thing leader ama oina nang play to with the roles again nang akiba kyam laini as a leader aina feel to mutam nang akiba kyam lai ai team na doubt kyam pu thok mutam dai gi staff sing na es maina issue le si tawre sumai tawre adagi di mina mathong khang da wari hai pa mutam da dagi mina complaint tor pa mutam da headers kyam thol pa mutam da adagi money gi issue lak pa mutam da family gi issue lak pa mutam da dai business gi issue lak pa mutam da dagi di failure kyam lak pa mutam da ai sama to doubt kyam lai but as a leader ai punamok se thengna da ba yadeba aingonda akiba laiba pot se ai gi staff to uthokpa yadeba ai gi satra da uthokpa yadeba aingonda look up tawriba mi meyam sing sida haibdi aingonda gi kari gumum tamjage kari gumum learn tawge mindset ta change por ke business ta grow tawke paisa ta lakke lambel ama se maken laiba meyam sing sida aina ai gi problem meyam sing do moy sum uhal lai tardi moy da su masana quite first aingonda thajaba mango di tokro moina aingonda thajaba mang pa haiba se moy masada masana masabu thajaba mangi jorabane aduna as a leader moina aingonda ai gi nangal da anaba kyam lai bata so khwang da anaba kyam lai bata so ai nangal da ta kyam yung bata so still ai gi ningak se thangal laga ai chat kan kai gi no ham tan da ai hingi faudi as a leader ai na tawning ba roles da ai gi purpose se masa khangna ai na hingi ba ai na sure holy faudi ai mayam da pigani hai gi confidence akiba fearless fam se lo thoga fear kyam lai bata so ai ki de hai ga mayam da changaga mayam da ai na lead to bungam ba potune leader hai pot wer ka do aseng leader am wer ka do pot se kwa di haters ke amina sidaba lai na ngatangi adagi di mina chingthaba lai adagi di mina sumai haire business down chatle adagi di sumai tawre sumai na akiba ke am lai re hai matamda na sada sijina ke do sijina depression la daga sijina control to hon gitar di nangunda nang se leader oibu matamda nangunda asonba leader am oir ka duine aduna shi myam sing je face to bom darka tai ko kai gum leader am oige impactful of leader am oige mayam ge life change pige adagi di growth porake society da kari gum change porake kana bam pirake adagi life chahi generation sing da kari gum lai ge yin thamam ge hai tadi sigumba wakhallon sigumba fear leiba tar sidi wakhandagi hawakadabane ba wakhandagi physically mentally emotionally spiritually doi makta koina balance to bunga financially koina balance to bunga makadabane ba si balance to bunga makanda koi aseng leader have to work kadabane ona business to buda sungai de anything na grow to ningi ba dinga sending ba myam singje koi first day na hayu je leader am moi ge hai tadi become a better human being a human being moi na ba to biu human being of our more you have the you know I'm na sagi dang khan manata na sagi dang selfish oi banata awaba kyam lai tar su mayam da nu oga response bi bangam da jealousy lo thok bangam jealousy lai ta ba nang da di mina kanom to gre kalak pa wakhan fiction ba da gi di mana smai ta engon da gi hen gi do have zena ta ba Handing hands and towing, but of the Sunamana to Mukushi of the Sunua. I know how you noi, Kayan, the Agi purpose to Wala, in the tow reports, Nasana about to imitate Tazava, Nasan Sada to imitate Will Yaw, Nasan Sagi, Kanos, mentality is a strong way, this is a leader quality in the positive way, the positive thinker, but on the negative caliber, assuming on the positives and to Pungamba, then we stop the positive filter on Bangamba. So in Makiam Labatarsu, control the organ, minimize the organ, Kamina, should I give quick a mind on top of the Kamine Chatka, have a post, a Sigi, Pungamba, saying leader hai ga tai akan sar ga saw re khole hai ga mayam na ngang ga boss to ga ego wang sala ga that's not a leader a sing leader hai se ai no the look up to se kai gi no ai no de phang du se kai gi no hai po si myam sing mun na isha manung de sigi po se hana calmness isha manung de control se isha ni sa bon control to gum dar ka ta ai ngon the problem kyam lai hu chu ai ngon sawning ba kyam lai ai ngon nuai ta ba kyam lai but still always nang nai thing na matam da smile ai gi face a smile matam lai ram na ni kai gi no tam si ai nok ta be ai ni hingi fau da ai na issue da ai gi kwai de asing ba ai gi kwai de asing ba lead ai gi ai bu lead to bi ai bu guide to bi mi sakti ai gi issue jin me issue na ngasi issue yaw na ngasi kem ta to bungam de ai chak ka do lam bel ai sem go do mi am sing se everything ai tum ko la ka pray to ma tung da everything ai ngasi to do po se na sa ngasi to do po se ai bu guide to bi ai gi mang tha do na chat pi ai na to do mi am sing mai pa khan bi u hai ba po ai hojik sungang is a goosebump na on the voice kai gi na se truth na ai manung de thola ga na mi am da na share to se si se yam na important way successful hai ba se ko na gi one success hai ba se mai am gi mind da loi tongan ma nga ta ne adu bu leader moi gi hai ta di na sa da gi wakhan pick pa se lok tho jealousy lai ba se lok tho adu mi moi na ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯁꯥꯔꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯕꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯕ ꯊꯕꯛꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯧ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯃꯤ ꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤ ꯆꯤꯡꯊꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯀꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯁꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡ ꯑꯐꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ
human being migi mateng pangba mibu nungsiba genuine oina nasagi manungdagi selfish oitaba mingona tasengna mibu pelhan na bona ba adagi mingona sacrifice nasana sabu sacrifice to adu matana nangona blessing ju hena lakani hena blessing kyam lakani nang si pakat pe game darka ta te ngona si chat kre si matam chat kre adu ma expectation am ta laiba yadi just genuine oina leader amoina yes aina lead to nang game waganu aina aigi satra mayam sing aina hai jang akiba kyam laiba tarsu aigi program da yaw ba satra mayam sing koi di family ki ta na lai aina moida hai matam da aina hai se game warning I like aina promise to ready aina lead to drop na aina p drop I the fear cam lai batar su noi akiba game like aina hingi faud aina hana thengna gan aina hana mang than chat kan noi gi tung da lao sei no moi maru pan ta su aina hana pan gani har po sigi confidence aina moi da p kai gi no tan da moi nei hazarak pom tan da moi masan sigi confidence moi da yaw mo tan da moi masana masabu hazarak kani moi masana masabu confident wa kani moi da fear nan to kini e bro Denil na sir Denil loi tok jara jani hai bo khan select pam tam da moi da su adugi potu na hen moi da su push to kani hen moi da grow to ni be hen moi da changchani ba pol kani akibi na moi da hold to web aduna siguma po se nang na leader moi gi hai tardi everything da nang lead to everything da nang hana fearless oi ba aduna na khong phang ba hana mi myam sing da aduna han changu to da nang hana thuo ka puna mak se thengna ba quite important no report aduna better human being moi hai je kai gi no am tam da aina handak orphanage da children home da donation to matam da moida support picture matam da moiga fam chat matam da kai do ge ham matam da ai feeling se to an feeling ma priceless wa lai paisa na lai bi ari da feeling ma ngon da fawe ai ngon da kai faw ge ham matam da asuk nung shi khraba ichino mayam sing jina angang sing jina ai ngon da yen khat la ga sumai na si hai moina achapot am lobu da moida to yam na smile moiga du yam harau da da gi moida ina hange nang kai oidu na kai oining ha moigi dreams do kematik chaw ma da ai ngon emotional attachment ma fawe ngon da ko hai badi anything aina tong turi pot mayam sing nga sidagi aina talakadaba paisa mayam sing aina torokado mayam sing je sisina ai Lamborghini thobo na te sisina ai big mansion na te sisina ai atang pot le thobo don te aduna ai ngon happiness wenga happiness ti sigum mayam sing je chino mayam sing je moigi damak ta kari kum pot ama sembi ba moigi damak ta kari kum pot ama aina angam ngai loi toba moina awat apa lai ma famje khara doi soina men banga makan ai ga sing ba happiness a sing ba matam ai ngon true leader am oigani haibse ai ngon da power aduna true leader haibse nang na sagi dang khan ga dam na te true leader haibse mayam gi khan ga nangi suppose nangi staff nangi team kamaina moije harawni kamaina moije pisa tani kamaina nangi business na mi gi mateng pang bangam ni kamaina nangi business na kala gi help oijuno ai pisa khatang la ani ai account chang ani habi si wakan ji khatang na tab si wakan ji just selfish oiba haibadi khalloi da mi apik pam na khatnga da wakan ne haibadi mana kari gum tawre mana smai changchan gi aiju heartbeat ka je fast wa ka man tawi po sa yu tawge adagi smai tor pakat pa kyam la pa si di khalloi da wakan apik pa mi aro so ku di yam tina kam wa ga no fa thong no pi thong na that's fine grow thamoi se nang su grow to chokot pa product si hai pukchil sing na hai ga nang na su changchal la ai gi role play tor ke hai na mayam se punjal la ga to do adu du ne aseng ba leader hai adu leader amoi ba hai ba se yam na important mi pun mag leader oi ni hai ba ke tu leader oi ga do mayam sing ne hai ning se narrow minded oi ba le pu jealousy la thu amoi sengu fearless oi khong thang du mi gi mateng pang then only you will grow nana business build tawk ai ngasi si hairi si kai no hai matam da nana ngasi build tawk do business mayam sing nana sema ka do mayam sing jasi da nana narrow minded oi tardi nana negativity na full thanjal lai tardi jealousy na thanjal lai tardi nang ka mai na grow to sunga mon maning hala dum chat khani aduna pukchel chaw thok ba thamoi seng ba arumba kyam lai bata su si gi pochna yit na sana sabu hani yang halaga mayam da yang e uthok ba mayam da nang na pressure le handa ba mayam gi pressure nang handle to mayam chakhalak ba leader oin thengnar pa mayam gi problem solve to pa adu ka da nang na nangi business ju grow lakani adagi di issue na ju hena blessing pirakani adagi mayam na ju nangu hena thajaba lakani mayam na ju hena nungsiba lakani then only you will grow anything macha kyam pikke kyam chauge doesn't mean na 5 people gi lead tore still you are a leader lagi na 200 people lead tore still you are a leader 1000 people lead tore ju nang leader ramani mi ani hum lead tore leader ramani nang why important oi put any sa hijab to become a better human being afaba mi moy thamoi seng na mi gi mateng pang mi bu nungsiba tamu adu ka na nangi thamoi se nangi feeling nangi wakha do oi mo change to gi oi mo change to gi me am nangon thangi ro na YouTube pe share to ise kai gino na kai do ri na sida business ki idea share to ai han the only business idea ka share to me but hojik ti migi mind migi mentality migi business kai no ai experience ki matung ai ngon da khange e ko si sing se am darka lai he ko jaduna si gu manga si ina leader mo be share to ise kai no si sina mioi kyam gi punsi da si sina leader oining ma mioi kyam gi punsi mioi kyam gi ko ta chang gi matam da afawa po chang gi matam da afawa po chang si ai na mi ahum da transform to gi matam da mi manga da na mi ahum da mi manga da ni atop tong transform to gi matam da koi chokot minar ka du ne YouTube se ai na si nei ai gi weapon na mo ni si nei ai gi message
mayam da thada na bai dum paisa ta na ba nate paisa ta na bai khatan te business build tong na ba khatan te si jina mayam da weapon una si na ga mayam da si gi message na lo na internet ki through the yolla ga ai khoi lamdam ne chokot pa puruk na ba manipur da north east chokot pa puruk na bai da mun ne ngi message share to mayam sing aduna leader oi gi do mayam sing da nya haidu be fearless wakan jok thu jealousy oi be se lok thu wakan pick kanu narrow minded oi kanu mina kai do kai kem khalunu just do it nanga to da thabok to dun to yu nangi purpose masa khangu nangi blessing hina la kana hina grow to we hala kana tu mayang gi mateng pang ma ta thamoi sing na mayang gi mateng pang social media dam uthok pa na tab social media da ina sigi mateng pang ra ina sigi to hai po shi photo na ma thagat pa ji kana tam ta saying a genuinely mateng pang si kamai na pang ke ha ba po chen nang cha thamoi ta nangi penja ba photo adu gi photo to ba adu kan da nangi business ta grow la kana na sana sa bu ko kai no si shumai na si wakan khan bang ma pai ba se na sana sa bu adu ki matik high level la develop to ra ba ne yes development yam wali to gudaba adu mi nu shibang haira aba adagi jealousy lok thopang ama aba thamoi senga aba adagi di wakhan chok thopang ama aba mi have se magi mind se to kanam na touch to bunga maroi to mi adugi mind do nang na fana mo na nung thau nang na mo na fana bad comment piro na mo na fana head sandu nang na mo na fana wathi ware ngang mai maram da nang na mo na fana khana ba ho mo na it doesn't matter mo na kem ta darka ta kai gi han da magi mind se adugi matik high level da lai krabane growth have po se magi da tongan krabane aduna mo na wakhan chok pa ninga sai gi simyam se tikba problem mo pura kadune aduna siguma pot leader mo ina siguma fearless oiba siguma thona leba pot yam darka lai ko aduna la iba chahi myam sing generation da khoi gi ichai shu da siguma pot growth myam sing de pidong ge high tardi siguma pot ke to ge high tardi assemble leader mo ngak tangi na taba ngak tangi ningon uthok na taba everything na ngasi pithui myam expectation anta like taba ai ngasi pithui ba content ai ngasi thamang me content myam sing de ai na heng lai gi trabauta chahi kyam da generate to ho le ga chin nau kyam da change to na bai dam tare ngi thami si sina aingon da si na adu phangani follower adu phangani da phangani ha bai adu gi kem lai te ngon si sina aina pi gi matam da new kyam gi life change to ngam gi tardi that's enough aina hing bali mahi ro ngi da yalam as a leader moina youth kyam gi life change of life generation kyam da kana ba pir pangam dardi aingon da poku di mahi yaba that's a true leader when I is a true leader must have five percent I true leader or hamte but I just still progress in like every day kamina true leader mo ni kamine to when have put adu siguma mindset ko ina soidana develop to say why the important most important thing priority that if you want to be a leader ngaki fake leader na to a single leader mo have say so become a true leader okay mathang kamina aigi life kamine grow to ni have project grow to holo na sana sab mentally further strong holo positive people na surround to holo thabak to da nang han holo mi hodra nang han hodo nang han changjalo nang han everything to holo force nang wonda to inda matam su nang to ro dum matam da nang mi ngonda yes nang shi to budam nang shi to budam ni hypo to hype ngam ka nang sana hana everything do it by yourself first loi to thamoi shim you will grow become a true leader thank you